Ngapain lu Samin? Mandak minik baik, gua kira maling kali. Lu nyari si Mina ya? Beneran bang? Kagak bang, kita mau main BT7 sama si Kosim. Jalan banget lu. Ya amat memang lu. Nggak harus lu Samin. Bisa. Nih kenalin, Samson Betawi. Pinjol. Gue tuh gitu. Pinjol. Bisa ngapa lagi si Degel ya? Nah, Pinjol. aduh. Bang Agus. Mana orangnya Bang Agus ya? Aduh, Bang Agus lama banget dah berak dah. Ah, keburu kesiangan ini. Bang. Mantap Bang Agus. Bang, kelamaan ini. Keburu orang kagak jadi. Bang Rio ngapain tuh nih? Lu perlu jalan deh. Lalu ngomong apaan sih? Ngapain lu Samin? Mandak minik baik, gua kira maling kali. Ini dari si Mina ya? Kagak bang, kita mau main BT7 sama si Kosim. Ah, goro lu, sini lu. Bukan ngomong. Bilang aja lu mau ketemu si Mina kan? Ujuk buneng. Ya alasan mau main BT7 sama si Kosim. Bang, beneran bang, jangan bikin hoax dah. Ntar kita beliin ke pasal 78. Ah, lagu-laguan lu, ngerti-ngertian lu. Pasal 378. Gua tahu lu goro lu. Lu pasti mau ke rumah si Mina kan? Mau lancong kan lu? Ujuk buneng. Kita mau ke rumah si Mina. Tuh kan bener ke rumah si Mina? Bukan bang, salah ngomong, kita mau ke rumah si Kosim. Ah, lu belagu lu pakai goro lu. Lu kemarin sakit pasti gara-gara mikirin si Mina kan, deketin si Om. Bukan bang, itu dari bang, dari Markas, dari ke apa sih? Bodoh amat ah. Apa? Bar. Kita ke bang. Ngaku aja lu, Samin. Ah, pakai goro lu. Laku abang suruh susah ngaku. Sekarang berantem sama saya yuk. Ujuk Lu mau buneng. sama gua. Paling gini aja bang, berantem sama saya bang. Jalan banget lu. Ya amat memang lu. Nggak harus lu Samin. Bisa. Pinjol. Gue tuh gitu. Pinjol. Bisa ngapa lagi si Degel ya? Pinjol. Aduh. Glek pinjol. Agak beres dah urusan gua dah. Pinjol. Pinjol. Aduh. Bodoh amat ah. Pinjol. Aduh. Ujuk buneng. Lu ngapain kemari sih, Glek? Pinjol. Tuh kan lagi ada urusan Glek sama orang, Glek. Pinjol. Ya Allah. Ya Allah. Agak beres urusan gua. Bang Agus, kita pulang dulu Bang Agus ya. Aduh, ada bocah kagak bener Bang. Ya, Bang Ijal mana sih? gua datang lu pergi lu. Cuek bener lu. Samin? Humba. Samin? Min? Oh, Samin. Hei penonton, nungguin ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gratis loh. Temannya si Mina udah demen sama gue. Wah, kalau Mina beneran suka sama gua gas terus. Ngapa lu liatin gua? Sini lu. Lah bang, galak amat bang. Tuh, pergi dong. Apa lu ngeliatin aja? Pengen lu? Minum kalau berani. Ujuk buneng.
Kok ada 2 gelas? Satunya lagi punya siapa? Punya gua lah. Haus amat bang. Emang apa lu mau? Tadi si Mina nanyain lu. Emang apa? Beneran bang, si Mina nanyain saya. Ya, lu langkain dulu tuh si Samin yang punya Bukit Tengkorak. Ya gak takut bang, saya yang Samin. Nih kenalin, Samson Betawi. Yang bener lu. Son, kagak takut sama si Samin yang punya Bukit Tengkorak. Ujuk buneng. Aduin lu. Buset, bang pakai ngadu-ngadu. Jangan suka ngadu ayam bang, ngadu domba. Lu gua mah kan cuma nyampein, katanya lu kagak takut sama si Samin. Lu gua mah kagak pakai ngadu ayam, ngadu domba. Itu buktinya, mau ngaduin ke Samin, berarti kan ngadu ayam, ngadu domba. Lah pokoknya lu ntar gua aduin ke Samin. Katanya tadi lu kagak takut. Ujuk buneng. Jangan ribut sama saya yuk. Bodoh amat ah. Nih kenalin, Samson Betawi. Buset, silakan banget lu. Di sebelah gua banget ya bocah. Bodoh amat. Nih. Action. Kagak bang, kita mau main BT7 sama si Kosim. Ujuk buneng. Nengok mari. Nengok mari. Action. Kenapa lagi sedih gua? Sakit. Action. Kita ngorek bang. Kencengin suaranya, kaget marah. Action. Bodoh amat ah. Sawah.